Amakuru ateye ubwoba ku baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi ateye ubwoba kuri Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Amakuru atari meza kandi ku basirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ndetse ni amakuru akomeje kugenda avugisha abenshi kubakurikiranira hafi birimo birabera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu rero ateye atya: biravuga ko M23 yashyizeho curfew mu bice igenzura mu rwego rwo kurushaho gukaza umutekano, aho ni nyuma y'ibitero imaze iminsi igabwaho na FARDC. Amakuru rero akomeje kugenda avugisha byinshi ingabo za FARDC ndetse na Antoine Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero birimo biragenda bivugwa ni nyuma y'ibitero by'indege, aho rero bimaze iminsi myinshi itari myinshi byibasiye ibice M23 igenzura, ndetse na nyuma y'igicwa ry'abayobozi b'ingabo babiri biciwe mu gico batezweho bari bagabweho rero ibitero n'ingabo za FARDC ndetse zifatanyije n'iza SADC. Uyu mutwe mu itangazo ryawo rero washyize ahagaragara wavuze ko washyizeho curfew, aho ari guhera saa 12:15 za nimugoroba ndetse no kugeza saa 12 za mu gitondo. Itangazo rero uyu mutwe wa M23 wageneye abanyamakuru wagize uti: guhera uyu munsi kuwa 20 Mutarama 2024, ingendo zose mu muhanda ndetse n'ibikorwa byose by'ubukungu, amasengesho, tagisi, ipikipiki, ubwikorezi bwo mu muhanda, utubari, amaduka, amasoko, amatorero n'ibindi bigomba guhagarara saa 12:15 za nimugoroba, bikongera gufungura saa 12 za mu gitondo mu gace kagenzurwa na M23 ngo kugeza ku mabwiriza amashyashya. Ayo ni amakuru rero yasohowe na M23 mu rwego rwo kwirindira umutekano bitewe n'ibitero bitandukanye ingabo za FARDC ndetse na SADC bakomeje kugaba kuri uyu umutwe. Ibyo rero byose bibaye mu gihe Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi kuwa gatandatu tariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2024 yarahiriraga kuyobora manda ya kabiri iki igihugu. Ibintu rero bikaba bikomeje kuba ibintu bidasanzwe muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko M23 yo yamaze gufata umwanzuro ko uduce igenzura tugomba kugira amabwiriza, aho nyine yashyizeho curfew mu rwego rwo kugira ngo umutekano wayo urusheho kwiyongera gukazwa. Nyuma y'ibyo byose rero Perezida Antoine Felix Tshisekedi nawe yaje gutangaza ngo ibintu bitandukanye agiye kuba yakora muri icyo gihugu cya Repubulika nyine Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero dukura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivugaho kandi ibintu bikomeje gufata indi ntera hagati y'umutwe M23 ndetse na SADC batanyije na FARDC, igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeje gufata indi ntera mu bice bitandukanye muri Masisi. Amakuru abyutse ajya hanze muri iki gitondo nuko izi ngabo za SADC ndetse na FARDC nyine nk'uko birimo biravuga zongeye kurashisha indege maze zikarasa ku birindiro bya M23. Ikaba bivuga rero ko ari imigwano yatangiye gukazwa
nk'uko rero bigaragazwa mu bitangaza amakuru bitandukanye, imirwano yatangiye gukaza umurego kuri uyu wa gatanu, aho FARDC n'ihuriro ryayo byabashije kugaba ibitero ku mutwe wa M23 ukomeje kuba uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka aho yaje kwandika ku rukuta rwe rwa Twitter ko FDLR n'imbonerakure ngo bari mu bashyirwa imbere mu kwangiza ndetse no gukomeza gusenya ibikorwa by'abaturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho SADC na FARDC yo ikaza ngo ishyiraho akadomo, bivuze ko FARDC yo iza irushaho gukaza umurego. Yagize ati FARDC na SADC ibitero byabo bikomeje kwica abasivile ndetse no kubasenyera ibyabo muri Masisi. Izi ngabo rero za SADC zikaba zaragiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kumeza gufasha iki gihugu mu by'umutekano, aho iki gihugu cyakomeje kugaragara kuvugwa mu majwi ku bijyanye no kuba harangwa umutekano muke. Izi ngabo rero za M23 zikaba zikomeje gutangaza ko zikomeje kugabwaho ibitero na FARDC ndetse na SADC, ariko M23 ikaba ari umutwe wakomeje gusaba uburenganzira bwawo ndetse nawo ukaba wahabwa ijambo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko ibi Perezida Antoine Felix Tshisekedi akaba adakomeza kubiha agaciro. Ingabo rero za M23 zikaba zivuga ko nazo zitazakomeza kwihanganira ibi bitero zikomeza kugabwaho muri iki gihugu. Ibyo bibaye kandi inyuma yaho nyine umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi yarahiriraga kuyobora manda ye ya kabiri iki igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero yakomeje kugenda avugwa hirya no hino mu bitangaza amakuru bitandukanye, aho rero ngo Antoine Felix Tshisekedi hari ibintu byinshi bitandukanye muri uyu muhango wo kurahirira kuyobora iki gihugu manda ya kabiri yaje kuba yakwizeza abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu myaka igera kuri 5 agiye kongera kuyobora iki igihugu. Perezida rero Antoine Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahaye abaturage b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amasezerano 6 ngo y'ibyo agomba kuzabakorera mu myaka 5 yaba agiye kongera kuyobora iki igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu muhango wo kwirahira rya Antoine Felix Tshisekedi ukaba wabereye i Kinshasa ahazwi nko muri Mauritius mu murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Felix Antoine Tshisekedi mu ijambo yavuze nyuma yo kurahira yashimiye abanyekongo bamugiriye icyizere bakamwereka ko ngo abayobora muri manda ye ya kabiri. Muri ibyo rero yaje kwizeza abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko azabakorera mu gihe nyine yarahiraga kongera kuyobora manda ya kabiri iki gihugu. Icya mbere ni uko ngo azarinda agaciro k'ifaranga ry'abanyekongo biciye mu guhindura ibipimo by'ivunjisha. Ikindi ngo yaje kuba yakwizeza aba baturage mu kurinda umutekano wabo ndetse n'ibyabo, gukomeza guteza imbere ubukungu, kandi azafasha abaturage kurushaho kubona serivisi z'ibanze ndetse no gushimangira imitangirwe ya serivisi zihabwa abaturage. Uyu mukuru w'igihugu kandi yaje ngo guhanga imirimo myinshi
by'umwihariko ku bagore ndetse no ku rubyiruko. Ngayo rero amakuru yararimo aravugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero ni nyuma y'irahira ry'uyu umukuru w'igihugu cya Kongo Antoine Felix Tshisekedi muri manda ye ya kabiri yo kongera kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu ni umuhango rero wari witabiriwe n'abaperezida bagera kuri 18 bo mu bihugu by'Afurika, ndetse bakaba bari babashije kujya gutera ingabo mu bitugu uyu mugabo cyangwa se uyu perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Nayo rero amakuru yararimo aravugwa muri aka kanya, reka dusubikire hano, amakuru yacu yo nakagaruka, mukomeze mugire ibihe byiza.